Амобилтә еимадара ҟәафон рабонентцәа ирылаҳәаз аицлабра рхаладырхәоит быжьнызқьҩык инареиҳаны ауааԥсыра. Мчыбжьык иалагӡаны агәаҳәара змаз акәафон абонентцәа ирыман алшара хышьмааҭ апара аҭел иҭаҵаны акциа аҽалархәра. Рҭел ахь ироуаз акод ала ауп ари аицлабраҿы аиааира аанызкылаз дышалкаахоз. Иҩыл-жәаҩа рзы ҳаҟәафон амаҵзура аҭыԥ аҿы имҩаԥысит аицлабраҿы иаиааиз ралкаара иазкыз аусмҩаԥгатә. Убас аинтернет ала ихәшьадам ацифрақәа ахархәара рзуны иалкаахеит жәиԥшьҩык. iPhone бижьба занашьахаз. Итак, дорогие наши зрители, задаем диапазон от 1 до 7496. Нам нужно сгенерить, как вы помните, 14 чисел. Вот 14. Исключаем повторение. 1, 2, 3. Что ж, дорогие друзья, вот те числа, которые нам выдал генератор случайных чисел. Уара уаифон ҳаҟәафон аҟынтә ҳәа захьӡыз акциа аихшьаала шымҩаԥысуаз рбаратәы алшара рыман аинтернет аҿы ишаша ицо ефирала. Есышықәса амобилтә еимадара аҟәафон амшира аламҭалазы рабонентцәа рзы имҩаԥыргоит еиуеиԥшым акциақәа, аха сынтәа егьырҭ изларыламҩашьо ыҟан. Аиааира згаз жәиԥшьҩык иранашьахоит iPhone бижьба. Сынтәа иӡбан абас еиԥш иҟоу акциа иалаххит, избанзар иара иҿыцу атехнологиатә формат ала иҿыцуп ҳара ҳзы. Ареакциа аҟны ҳара ҳабонентцәа хышәмааҭ аԥара дара рномер аҿы инҭарҵоз ирзаауан иуникалу акод. Уи акод иахьа ишырбаз еиԥш агенерациа азаауит, илаҳкааит аиааира згаз, ҳамҭас ираҳҭоит ателефон ҿыцқәа iPhone быжьба ҳәа захьӡу. Ари акциаҿы аиааира згаз жәиԥшьҩык абонентцәа рҳамҭақәа рнапаҿы ирыҭахоит иҩыл-жәохә аҟәафон амшира аҽны. Фатима Гергиаԥҳа, Беслан Џьынџьал, Аԥсуа телехәаԥшра.